Biyag Ti Tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yung amin? Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Sa bali manan napakasaritaan ti may patangatang dito drama abiyag ti tao. Kaya't salamat iti kanayo na kadayo amang tartarabay kadagiti drama tayo. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay da Merdika Vicente, Linlin Damias, Wava Wavo ken Freddy, ken Marivic Fabro. Katitayin tayo nga rudandanggan ti episode 409. Dito'y drama tayo. Biyag Ti Tao. Pangasim ko mamut alala anak ko. Di mo ya dayo ti apo ko kanyak. Amumat asyak ti di makalan ni Kate. May kawaak no ya dayom ti apo ko kanyak. Awan na pintas amasakbayan ni Kate dito'y nanang. Iso nga ikuyog kun iti syudad. Kakaiso na anak kasapula kun itibak ng apaki asawaak. Ay, anak ko. Nabayag anag katang-katanga. Tila sinerserak ko ang trabaho. Tila nagnanaadak. Kasla akla pimpiman nga awan permanente ang trabaho na. Kanayo nakpay ama pa ay kanayat. Tama na nga lilaw mo't amin amatumtumpungak apakirelasyonan. Iso nga itata nakasapula kun iti lalaki amang itakder kanyak. Ken mangyaon kanyak iti kinarigat ti panagpiyag. Alaak mo't ti anak ko. Tapno mairanod mo't iti panagnamay ko ita. Kat, anyat ko na Genobium nga eh. Kaya't nangalaan tanak mo iti balay na. Iso nga rod tinangibaga nga alaak kun ti anak ko nanang. Ah, Mailiw nga min iti anak ni Dolphy. Tada ijay abroad dagiti anak na. anak ko. Sige tapagrubwata kun ni Kate nanang. Uray di min alaan dagiti kawas na. Tanagaalas tumo ilaang. Igatangan min ton iti kawas na ijay mall. Ala, huston mare malo. Di ka nagsangit. Sana bale. Takunamot jay anak mo adi naliwayan ti mangipasyar iti apukom dito'y balayo. Nagsakit nga min ti baro kong kumarilina. Siyak ti di makalan di apukok. Maladaga pa ila idi imbati ti inanakan niyak. Ngamita tadakkelan. Alaan na lata nakaslawan yan yaman na. Ala, panunutom latan a para iti napintas a masakbayan ti apukom ti inaramid ti anak mo. Saan matkit di nasakit tinakam ko ha? Tadakkel ti karbangan na iti anak na. Isu na laang tamay kawaak. Kinalaat na mo't ngamin tinangipanaw iti apukok. Agmay-may sa akon dito'y balay me. Ala, di kaunay agladlad ingit, kumare. Patsyak ang mairwam kan tumot laang. Ikararag mulatan, asapay kumata na saya at ti pagbanagan ti apukom, iti sidong ti agsyuman kan kuana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kate, iso ti bagbagakan ka nga asawak, ni Dadim Adolphy. Ala, agmano ka. Agmanuak, tata. Daddy ko naman. Ha? Daddy? Apay akasla na liday ka iha. Di mo ka di kaya tiag na dito'y balay. Kayat na, honey. Mabain la siguro, kan maikawan. O sige, itulod mo ni tagbali na silad na hani. Tapno makapalasan. Wan, honey. Kate, o may kantamangan tayon. Rumor kan dito silid mo. Jack pa'y mabisin, nanang. Mami ko nam. Tapno agbagay iti awag mo kin ni Dadim Adolphy. Kaasimat ni Lolak. Awan kadwa na ijay balay. Jack kayat dito'y. Agawid akon. Saan man anatangkan ti ulom, Kate? Anyat kay kayat mo apagyanan. Ijay rugak-rugak abalay. Wano to'y nagpintas kan nagdakkel abalay. Ni Lola ti kasapulag. Jack kayat ti maisinagan kwa na. Mairwam kan tumot laang. Maikawa ka laita. Tadamong pay lang amin ti maisina kan kwa na. Ala, umay kakit din tamangan tayon. Agur-urayin ni Dadim ijay kusina.
Apay kasla nagsangit ta anak mo, Lala. Inong tamsaman. Saan? Nga maikawa ka no. Mailiw sa akin ni Lola na. Bakitan ni Lola, Kate? Iti mabiit, ipulang nan, tibulod na abiyag. Awan ton tikad kadwam ije balay na. Iso nga irwam mon ti bagim ditoy, wan? Di ka matanagan, takabayatan ti kaadam ditoy. Maitad amin na kayat mo. Agadal ka. Tasyak ti makaam mo iti gastusem nga giskwela, tapno makaturpos ka. Wen Kate, baknang ni dadim. Nanam ay tibiyag ta iti sidong na. Iso nga agsingsingput ka ditoy. Di ka agsuksukir. Mala, mangantayon tan eh. Lumamiisan ti taraon. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Dolphy, honey, apay ajak makita ni Nana Intang ababaunan. Adda ka din ang ibaunam kan ko, na? Pinagawid kon, Lala. Bakitan, nakapsutan ngagtrabaho day day. Ha? Kat, asino nga ruti sumukat kan ko, na? Agsapulak tubay, tane, narigat ti bastag talaklatan ni ti saan nga maam mo. Ado ijay lugar mi ti mabalin ko nga irekomenda, honey. Saan pa lang? Balasang matan di anak mo? Iso pa lang tagluto ka naglaba. Amo naman siguro at trabahuan da kita. Ha? Unmat kat di, Tainsuro nga min ni Lola na. Nairwam itirigat ti anak ko. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makatulong mo't nito'y balay. Sana balay? Tabakasyon ita. Saan pa'y apa nag-ieskwela? Oh, at iti kwartam, Kate. Inka gumatang iti kayat mo agatangan. Agyaman ak, Daddy. Kasta, daddy, kunam kanyak. Takasla anak kamatan. Ibilang nakaspud nung amam. Tay bilang kamad kaspud nung anak ko. Katno da ka sa pulam, ibagam lang kanyak, wan? Wen, Daddy. Agyaman ak itiki na saya at kanyak. Awanan nyaman na. Basta para kada kayo iti inam. Tanapatag kayo kanya. Welcome to Jenna Almoy Drama. Kumusta kan, Mare? Okay kan? Wen, Mare, nairwam akon ngagmay-may sa dito balay. Kat kumusta mo't kanon di apo kum ijay syudad? Nasaya at mat, nasingput ka no matag syuman kan kwa na. Kat nasaya at ano kasta? Maya taadalat akong takyo iti tunggal maysa. Wen agis iskwela ka no. Jay asawa ni Lala timang papaadal kan kwa na. Kasta aya. Aywan, nagkasarda ka din. Saan pa'y? Diyak ka mo no apay adida pa'y lagkasar. Diyak nga minunay makasarsarita di anak ko. Ni Kate nga apukok ti makasarsaritak. Kasta aya. Alakit sapay kumangarod Tagtultuloy ti kinasaya at ti agsyuman ijay apo ko, Mare. Apay anarabyan ka, Lala. Pasensya, honey. Tanalobat ti cellphone ko. Napanak kami nagpariban. Kat nagbayagak ijay parlor. Pambar! Ha? Ala, sumrakan. Tagsarita tayo tinalapat, Lala. Ni, apay akasta ti jar mo, honey. Agul uli makaklang, Lala. Ngam nabayagan amadmadlaw ko da ito'y. Kanayon ti panagpapintas mo. Kanayon ka marabyan asumangpet. Amok ngadda sa bali a pagpapapintasam. Kan addalagid di kasinsin narak mo itirwar. Ni, saan apod no dayta? Si kalaang ti pagpapapintas sa kani. Manipod ita. Di kan ikan iti kwarta, Lala. Agrom kan. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Enrollment manan ni Kate Inton bigata ni. Kuyuga kumama pa nag-enroll. Abay, addaya kwarta apag-enroll na. Ha? No adda kwarta yung aramatan nyo. Sige, i-enroll mo. Ngam no awan. Saanan? Dolphy, Sa pulam ti amat anak mo. Tadumawat ka iti pag-eskwela na. nabayagan nga awan kontak ko iti ama na, Dolphy. Katawan nga ron mabalin
Ang trabaho latan ni Kate dito'y balay. Ag tagibalay, ag laba, ag luto, ag dalos, ken aminen at trabaho ti balay. Imbes sa manang danak itag balin ababaonen, ti anak mulangen, tapno makamenos tayo iti gastos. Ken uray si kalala, tumulong kamit iti trabaho diti balay. Surteo ket dia, tapara balay lat trabahuan nyo. Kunam, di nakparigatan iti trabaho, honey. Kunam agnam ayak no addaak iti poder mo. Idi tadyak pa'y nadlaw tinagalas nga ugalim. Agpapaaram ka pa'y iti sabali, kat addak lang arutan nga asawam. Sa anak mo't ngagpapaaram, Dolphy. Di ka naglibak. Nalainga ka mang basa iti garaw ti may sa tao. Iso at di nakluklukwan, lalak. At tuyan ti pinatimplayo a kapeyo, Daddy. Isardeng mo ti mga awag kanya kiti daddy, si kakit. Tasan kamit ngalak. Ha? Sa pulam di pudno ang amam, ta iso tawagam iti kasta. Adda ka di pa'y paaramid yung kanyak, Tata. Alam tiyap apros ko iti bukot ko, taprosam ti likod ko. Nasakit manan. Ayan na ka di, Tata. Aday di silad mi. Di nakabote iti puraw. Agawam kat ne. Agluto ka pa'y numadamdama. Uwan, Tata. Sa anak ka di nga agenrol, Nanang. Saan pa'y laang taawan kwarta, Kate? Iso nga ano sampay laang tagtrabaho dito'y balay. Sana bale, taglaba, agdalus kan aglutulat aramidam dito'y. Kan tumulungak basta addawayak. Ay, uwan, Nanang. Dita ka di pa siya rin ni Lola? Inta kumamad kumustaan. Awan pa masahit nga agawid. Iso asaanan. Kunak man no ado ti kwarta ni Tata Dolphy. Kunayo ngamin idi abak nang. Wen, ngam adda ka no pangusaran na iti kwarta. Iso adi na kun inik-ikan iti kwarta. Kasla idi damo matlaan na singpet ni Tata Dolphy. Kasla umuy-uyong matan. Style na laday jay. Ngam nasingpot nga asawak. Irwam munti kas di nga style na, Kate. Uray syaklaangan nga rod da agawid. At damot iduldulin ko abasita kwartak. Umanay mat siguro day dya apagpletek. Asinot ka tulungak dito ngay no agawid ka. Kan amangan no di ka nagsubli. Agsubliak, Nanang. Inakla pa siya rin ni Lola takailiw kon at talaga. Kaya't kun amaarakop ni Lola. Sige nga rod, makaamu ka. Basta agsubli ka, ah. May sawon no lang aldaw mo ijay. Wen, Nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagkuna apagawidam ti anak mo. Abay, kabailam amin at trabaho dito'y balay. Amumat adakkel to'y balay. Kabailam tar aramidan ti anak mo. Mabiit la ka no ijay, honey. May sawon no nga aldaw na laang ijay. Pat siyam dayta. Kung kuna na lang mat atap no palubusam. Sigurado asaan ng agsubli no palubusam. Ha? Ngamantakin ka dayta. No pagawidam ti anak mo, nasaysayat lang nga agawid kabatan, lala. Anya? Agsubli ka iti kinarigat no kasta. Oray di kay ikan iti kwartam. Libre amin akanam dito balay ko. Amin akagawan, libre ka ditoy. Agbibiyag ka adon niya dito'y balay ko. Ngam no labsingam ti kayat ko. Agsubli ka iti kinarigat. Iso amakamu ka. Di kan agawid, Kate. Ha? Kunak man no agawid akita, Nanang. Itang aldaw ti saritaan tayo apa nagawid ko. Saanon ta medyo maditiriknak. Marigatan ak ngagtrabaho. Amo mo ti style ni Tatam Adolphe. Napudot ti ulo na no narugit ti balay. Agsubliak matla adagos, Nanang. Inton maminsanan nga agawid ka. Basta saan pa'y lang nga itakit. Pangaasim ta saan ko maanatangkan ti ulo. Lala, sigapay lang taglabat ang mapan makitsyenda ni Kate. Siyaklatan ti mapan makitsandahan ni. Saanan? Ni Kate Latan. Tapno makay na naman. Kasi mat, iso lang arudin tagluto ka nagdalos.
Isupay latagla ba? Di ka lamaas yan. Ha? Alan Kate, inka grubat. Takuyugan ka amapan makitsenda. Usaran ta tilugan. Ninalang latan ti kadwayo ang makitsenda, tata. Jak pa ngamin nakadigos. Ket inkag digos biitin ata urahin ka. Makaurayak matgad. Nalan, agrubat kan. Da kayon ti mapananang. Sikan, ta si kati kayat na akadwa. Agtungpal kan iti kayat na. Ta ang mga numakapungtot man. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ito isa ti pagtugawam, Kate. Tapno da pangikanta di talikod iti katangan tano matamdama. Dito yan likod ti pagtugawak. Tawampay matkargana, tata. Dito'y nga rudan. Apay aya nakatap ka. Nabayag ka ngagnanaid ka na kami. Ngam naatap ka pa'y lang. Ala, oh my God. Uwan, tata. Ala, mapantan. Ha? Ay, sorry. Naigalismatan ti imak dito'y kambyo. Diyak ingagara tinang sagid di talupom Kate, nakita mat, naigalis ti imak dito'y kambyo. Ha? Talaga anay kan abalasangan niya, Kate. Okay. Mapantan. Tagdiretso tapay ijemol. Ala, mangpili ka niti kayat mo akawas kan sapatos, Kate. Bayadak amin na pilyam. Ay, kababain mo, tata. Saanan? Alakit din. Di kag babain. Gumatang tapay iti bag mo. Saanan, tata? Intay kit di makitsendan. Madamdaman tunday ta. Alakit din. Mangpili kan iti kawas kan bag mo. Takalpasan na. Intan tupay mangan iti restaurant. Itik autan tantulaangan ni nanang mo iti kanan na. Okay? Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, jak kayat dito yan. Agawid ako man ijay probinsya. Inakadwan ni Lola ijay. Ureta sa anak batin nga gis eskwela. Saan nga rod akayat ni Dolphy ang pumanaw ka? Tawan katulungak dito balay, Kate. Basta man jak dito yan. Jak ngamin kursonada ti style ni Tata Dolphy. Kanayon nakapagmasahian katsak mutamutag masahe. Kat sursurwam Mamin anumot lang aramiden ti kasta. Sana ka komportable, nanang. Apay ngamin asyak ti pagmasahian na katadda kayo umat nga asawa na. Maasyan ka no kanyak. Di na kayat amabanugak. Napigpigsa ka kanungag masahe. Basta man jakon. Sana ka komportable. Ikikam samot ngamin iti madi akay papanan ti papaaramid na kan ka. Basta gawid ako, nanang. No agawid ka, pagawidin nakmatan ni Dolphy. Kasanon ti biyag tano kasta. Agsublita manen iti kinarigan. Kakaiso na napintas ti biyag ta dito Agkakaimas ti kankanin ta. Nalukneng ti pagturturugan ta. At dapay aircon ta. Agkakangina asabon ti us-usaran ta. Jak kalikaguman dagita, nanang. Basta agawid akon. Takayat ko na makita ni Lola. Nabayag nga mina na jak makontak ti cellphone na. Ang mga nadadaal, iso ajak maawagan. No kunak asaan, saan. Di naksukiran. No kayat mo anasaya at kakanyak, Kate. Oh, atoy lala. Ikan kay ti kwarta paggatang mo itabasto tinam. Tigatangam itabasto na. Agawid ka di probinsyayo. Tasarong karam matinam. Ha? Di ka umay? Usaran ta tilugan. Tatalo tayo kada Kate nga agawin. Saanen, intun maminsanen, tadda pa'y papanak. Kanjak kayat nga awan agbati dito'y balay. Isong agbati ni Kate, si kalang ti agawid, lala. Si kanti pagparibanak alona, tas asideg. Masaduta ko nga agpasentro. Mas dawak mo't ngamin kan ka Nagasindeng dito'y balay ang papanam. Ngam umadayo ka pa'y lang. Kasano, kat idinaudi nga inreban na, kat imang ragtibuok ko. Kat, dinigos mo mo't ngamin adagos. Karibreban, dinigos mo. Alakit din, rugyamon, tapno malpasan. Naimbag man dadaman ng kwartam ita. Wen, tainik kanak ni Dolphy iti pagmarket ko ayawid ijay probinsya.
Ti amuna, nakaawid akon. Di na amo nga adda aklagayam dito kaaruba nga agpariban. Aglamang tangarod. Di tagmarangmang ditirwar. Idyo nagtipagyanan ta. Anya dayjay? Boses ti anak ko dayjay ni Kate. Ha? Mabitang, mapanak di tabalay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di kan makapagkadkad, Kate. Kabukbukudan kay tan. Maramid kunti kay Kate ko kan ka. Itay kapay lang Busalan ka man lang. Awanan kay kibaing Dolphy. Aray ko. Tulog. Umay kan kay. Pumanaw tan dito eh. Darasam. Nanang. Nanang. Pakawanan na kanak ko. Dandani kan na isagmak gapo kanya. Linaplapdak ti ipapanaw mo iti balay day alakay. Pakawanan na ko man nagbali na ka man naging bubukod ki. Sorry anak ko. Nabayagin na sa bali ti madmadlaw ko iti dayjay lakay. Isa kayat kundi pumanaw. Naimbaglakit din ta sa anak anagawid ini. Tano saan? Nagbaligi siguro ti awanan bain anang gundaway kan ka. Diyak kayatan tag subli ang lugar nanang. Oray siya kanak ko. Nga masapul nga ikaro day ja Adolfi ti naramid na kan ka. Bak nang dayjay tao. Awan laban tayo nanang. Makaamo di tanuan niya ti ibunga ti panagdarumta. Basta aramiden ta ti rumbang. Tapno agnakam day jay nga awanan bain. Nanang, ada kayo? Lola, da kami daytoy. Ni Kate kan ni nanang. Mabitlaan. Kumusta kayo, Lola? Ay na, agyaman na tanagawid kayo. Imbagtan asang patandak pa ya si bibiyag. Anya ka din day ta nga ibagbagayo na anang. Ala, pastra kanda kami man pay. Nalasomrag kayo. Ay, nakapsot akon. Diya ko nagbayag dito'y lobong. Adun ti marikrik na kitibagik. Agpa-check up kayo, Lola. Ipa-check up da kayo. Nagpa-check up akon, apok. Komplikado ti sakit ko. Sa bagay, bakit akon. Panawin mo't siguro na. Tapnoy po lang kunti bulod ko, abiyag. Saan, Lola? Agbiag kayo pa itinapaot. Adda kamin kaninanang. Agdadan na tayo manan. Lola, pengayin bati na kami matan. Aklo ng tanti na pagtang ni Lola, anak ko. Makainanan ni Lola. Makonsensya ak lang amin. Gapoy ti panang panaw ko kan kuha na iti. No kaano ang makadanak manan, isumat ti papatayanan. Lola, ipatpatagaw na. Siyak ti ad-ad da ama konsensya, anak ko. Gapo iti panang ipanaw ko kan ka iti. Iso apakawanan na ko. Kat sapay ko mata napakawanak mata ni Lola. Gapo iti naramid ko. Kat ikarik. Sulnitak tinagkuranga. Saan tan nga agsin, anak ko? Tinapalabas kat saanan amay subli. Ngam di tay kumasayangan tinabatbati akan nito. Nga garamid iti kinaimbag iti pada tayo at tao. Sulnitan tinagkurangan kat pagbabawyan dibidot wano nagkamalyan tayo. Alaga gayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. And so rato gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.